gimde ban klet house nambala le no akapor bo ba Arden Simon unang day u Vice President ke HSPDP ulay ki nakabenta ki patba kakabay day pagajingkan turpot siyang kamuda kabalawan ra da ka Sorkar jila kabay day bat ka Meghalaya Building by Law kajingay ki kabajur kabalay lam do ba Arden bandawa na ka Sorkar ba day ban weng no ikum kanikaman Warden ulay aware ki patba ban net secretariat bandawa ko hok kajungki ba hakani kajingay ki ladan bon kajing klumar kapadang ki pulet bat ki patba balawan ra ru ya kajing masaw jong way na ki press kaladan kajing kimi lenti na ki patba o ba Arden ba day way na ki nong mi kaman bo unishim benta shitraham banakran halor kani kaman interport kamuda hapo yeng darbar lai pusan snem nalabon na kani kakam siya ki patba nriublay na yola kanong CM nalabon mo mo ba ban pisya bahagi nriublay hapo mo ba na nong CM mula le ikakam ko siyo ya kacak nriupni say ngan nung teng shoot ya kani kakam po Henry haka ka nyotrik unay lur aja katsan kabadai lu kasni long darbar tauan kejala uba Arden uba kibriu ki ied bat shanya ula jaklap na kajingalang nakapor biki akren kani kamat kabay day bakajingkan dorport kamuda kijaka badai pet ka district council hausi katiga jingmi surok upat ba kalalong leno na marba utay unang yan lam jongki syam nakren tang shikantin ru haka yang darbar tauan kajaka kabadai bansay kinya kijutang nakapenda kijing upat ba but antang ba syam nakren Henry ula pet na sundan na po yang darbar hapo bi kran ketika man ni ko ban sai thu je le di ba ka tu nim don ba kani ke je ki muda nim don ba kani ke je ki muda but ni ba kini ki sngi ki pamentaru ba kumno ulas dang ban penshit ham biang ki pat ba da ka bawanra e ka kentien jat benrio ke jongu hato pat ba ngidang biej ya kani ka jingalam jong uni UMLA ka nongkram ba haman la ki jinga ki ukindan din shitang lenti pat jubat ya ka kulat